Pretplata porušuje programu. Začuvajme naš javni servis. Veľké količestvo podania prešlo týždňa napravilo do jedných krajov bardzo veľký škod. Kolo 80 000 hektárov obrabjacie žemi celkom pod vodu i na tých miestach u tým roku bude baš ťažko organizovať dajakú normálnu produkciu. Okrem nastradal ostatkový fond i bez kvalitetnej pomoci državi jeho obnavljanje bude baš ťažké. Pitanje da li će se išta moći posijati na... Pitanje či hodno da su zašac i najveći problem bude pokarma za statok. Tiž velika škoda na objektov za statok, a i na infrastrukturi, ta nam šlidi dlugi period obnovi i češki roboti. Te parcele koje su bile izložene više... Povrchnosti, ktorí dňami ležali pod vodu, majú celkom poremecený vodovo-vozdušný režim i nebude ich ľahko vrátiť do normály. Preto budú potrební iskustva rižných poľoprivredných fachovcov, od pedologov po selekcionérov. Ale som presvedčený, že so zajednickým úsilom sami prevozíme túto katastrofu. Všetci ľudia pripoznali, že še toto slučalo, pretože vodocjaky decenijami neušorijovani. Dlho nebolo veľa padania, bolo suši, len poda jeden viljev, da ľudia zahrebovali kanály. Boli sme celkom neporichtani, hoč obsiažne padania načas najavili. Prognozno zvitodávna služba u poljoprivredi by musela buď efikasnejšia. Museli by buď veľa vecí prisutní u medijoch, že by pritiskali i že by še mohlo da se zrobiť. Morat ćemo da obezbedimo i mineralne đubriva, zato što je ovolika količina vode... Uzajmo muši zabezpečiť i minerálnych hnojív, azot zo žemi vymiti. Možda gdje i bude dake produkcije, problematične každé hnojenie s azotom. Preto povtorujem, bude bardzo važno co skore skenirovat situaciju na terenu i co skore počať sanaciju žemi. Bude potrebné podpolné angažovanie všetkých fachovcov, u čim veľa pomohne i sam institut, a pomohne i materijalno. Što se tiče konkretno Instituta za ratarstvo i povrtarstvo... Co še dotika Instituta za zemljiljivstvo, jak i všetko sme robili, teraz dáme maksimálne usilovnosti, že by sme pomohli. V ostatních dňoch máme veľočíslené telefonské povolánky s pytaním, čo bude na doznašenie. Hej, dáme všetko, co sme hodní. Ľudia nemôžu byť zastaraní. Poneže 80 000 hektárov odnošenju na 3,5 milióny hektári, nie veľké číslo. Netreba še obávať, že poživová sigurnosť Srbiji bude zagrožena, hoć i tu na berzi cena od viljivog počela rosnúť. Netreba nam šíriť paniku. Žito solidno vypatre i net potreby, že by cena rosla ani jomu, ani druhým šacom. Mi smo se već organizovali preko mlekare, trenutno Subotička i Imlek isto radi na to. Mi še už zorganizovali i prek Subotitske i Beogradske mljekarnje, sme nazberali šitski zviški pokarmi i poslali smo ih do zagroženih područjoh. Povolujem všetkých, kto majú zvyšky, naj nám še javia, že by sme poslali tam, kde najbrže treba. Toti, ale i druhim mljekarni, pošlju 15 kamioni mlijeka jak pomoć zagroženim žiteljima. U najvećoj časti Vojvodini viljivi nije napravili problemi, okrem u jugozahodnim Srime. Što se dotika tih povrchnosti, ktorí dožili viljiv lebo visoki vodi, na kadiše voda podzvihnje, spušči dolu i na kadinje stanje ta vlažnost, trebalo bi porobiti i to co šviče. Znači, nije traciti čas da dajaki oranje, dajaki jednostavno co s menšim troškom i okončiti ponovno šace rošlinog, jak co to kukurica FAO grupi 300, 400 najvecej, ale 300 ljepše, 200 i to ti už nije baš taki, ani imaju korenje u sistemu, tu zaposlenjem kovošaci, tak isto i soji, grupi zrenja perša, ljebo nulta. Perša grupa zrenja može i spokojnje z maja, a nulta vecka od maja u junu. Po 20. juni je zmisla šitsko pošac bez uslovio za zaljivanje. Tam, gdje viljivi nie było, fachowcy hvarja, že všetko u porядku, bo deficit vlahy u žemi na veľkých povrchnostoch bol bardzo veľký. Думам, že to veľa väčší hasen prinešený tomu, že spadla také količestvo diždu. My veľký škody nemáme. Máme u Južnobačkom okruhu, praktično i nemáme škody, okrem možno buď z regionu Bačkej Palanky, Vajsky, Plavnice, nižší žemi, gdje je z Ritu, gdje je z sejkovitý žemi zo znadosť hliny,
znači tej češkej hliny i žemi gdje je malo humusu. To praktično simbolični povrchnosti, ali máme veľa väčší hasen, bo my mali dostatok vlahy kolo 200 litri po kvadratnom meteru. Teraz nám spadlo od 120 do 210. Väčšia škoda u tým, že veľké padania boli kombinovaní so nízku temperatúru a vydriľený vozu zo žemi. Terajšie temperatúry zvihli barz vysoko, vyparjovanie zo žemi veľké i preto hroža choroty. Žitu to barz dobre prišlo, nie prišlo dobre len preto, že bolo dosť ešte i vitru, da kuštičko žito poburtavené, da gdje až i poljehnuté. Jest uslovija tam gdje poljehlo za rozvoj saprofitných pečarkoch, ktorí robia svoju robotu, rozkladajú praktično orgánsku materiju. To nie barz dobre, ale generálno hovorím, to zvažľujem nám dobre prišlo i teraz by trebalo robiť s tým, že by še toti pošlitky na nejaký spôsob premohlo, že by še na nejaký spôsob obezpečilo dobrý uslovia za rozvoj rošlinoch a okreme tých šácoch, ktorí na veľkých povrchnostoch. U peršom šore dumom na kukuricu, soju, slunečnik, ta i cukrovú cyklu. Oboviazno mira teraz medzišorné kultivovanie, tak volané paranie, že by koreň dostal vozduch. Treba oboviazno i prikarmiť také šaca, kto môže so zgranulovaným azotnými hnojami. Ešte lepšie, so foliárnym spôsobom prikarmňovania, tu nemusia byť konfekcijský minerálny hnoj, da ich nemenujem, fertili, ktorý kupujeme, ktorý dosť draho placíme, môže byť najobyčnejšia urea, 5 do 7 kg na 100 litri vodu, bez ohľadu keľo vody v ruci, po šacoch prejsť, tu praktično trošok len nafty i roboti. Vidno, že bude tu choroty na žitu väčším intenzitetom, bolo ich i skorej dežďoch, a teraz ich baš bude posle dežďu vecej. Vy vašo žito opirskali? Ja moje žita skorej dežďu už 3 raz pirskal, takže dúfam, že za teraz sú dobrí, ale i dúfam, že to tu teraz i keď še pojavi, da to už veci nemôž pirskať. Jednostavno karenca nie dozvoljava, znači ani jednomu preparatu co bi pomoglo, že bi vyličil chorotu, ali karenca mu ne dozvoljava, že bi še ušpirskalo. Veľký škody je na žitoch, okreme natih, gdje še zapožnjelo zo zaštitu protiv ardzi. Ardza na iste veľa škody napravila. Máme taki polja, gdje lista praktično už ani njet. Znači od spodku po hore 3-4 lista, až i to list do klasky, jak še po srpsky hovorí zastavičar, lebo zastavkar my môžeme preložiť. I von, ktorý najdôležitejší za urožaj, i von zalapený zo zardzu, ardza až prechodí na klasku a žito práve prestalo so skvitnúcom, práve še odvilo oplodzovanie i teraz by trebalo še, jak še hvári, tvoriť urožaj a tu niet zo čoho, len môže zo slámy, zo želených tých plievkoch na klasky a to bars slabá robota. Taký žita, keďže je interesu, nie bar som sigurný, že to je ekonomicky opravdané, dobre by bolo ešte raz zaštitiť holem u predilu klasky, tam, kde sa nachodzi klaska, že by klaska nestradala od fuzorióznych ochoreňoch až i ardzi, i že by holem zo tej slámy, zo tých plievoch, že materia preniesla do zárna. Jest veľké rozliky medzi sortami. Dachto i 4 raz pirskal od choroty, a zažlim slabý efekt, a z druhého boku jest i nepirskaní žita a neochoreli. Parasty u budúce budú mušiť vodiť z rachunka i že ktorú sortu pošejú, bo še zjavili nové fajty pečaročkoch, na ktorý súčasní sorty žita neodporní. No žito bojim se, že bude veľo zmenšaný urožaj, ale to nie teraz preto tí ostatní deži, to od skorej, znači ľudia veľo nie opirskali na čas, ešte všešte trimame tradiciji, dakle, že žito pošejeme, prihraníme i do posjedbinje na polja, a to već si tak ne može. Znači, i dúfam, že bude zmenšaný toho roku, osjeti še prinos znatno zmenšaný. Može bude zaži 20-30%. Znači, soja, kukurica prihodí do hľadu i može byť kratka vegetacija slunečniku i normalno želenjava, ktorá už ide u druhej polovky roka, až može še i papriga zos presadi, ale rachovať, že to bude, može byť len jedno, eventuálno 2 oberania, bo i mrazi, ktorí prichádzajú u našich krajoch najčastejšie už tu z 15. po 20. október máme perší mrazi, takže
nie możemy mi rachovat za jaku, nie znam, produkciju. U ovocarskej produkciji jednostavno všetko to, co se slučilo, voda, co vyniesla, keďže stebla prežiju, treba napraviť drenážu, že by sa voda co skorej pocáhla. Keď prežijú jevecké, jednostavno treba ličiť stoti stebla, dať dodatnú zaštitu, dodatné prikarmivanie pre lístok, pre korienenie prichodzi do ohľadu i jednostavno sluči se, co se musi slučiti. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Osemdesiatperši Novosadski poljoprivredni sajam od 20. po 26. maj toho roku prechodzi u Cinju Viljivo pozarjedovao stanu i 3 dňov žalosti, ktorý vláda Srbiji prehlašela pre veľi žrtvi. Sajam mal otvoriť premiér Vučić osobne, ale poneže jak predsjedatelj krizného štábu mal važnejšie obavjazky, toto dlužnosť pripadla ministrovi vonkašnjih djelov Dačićovi. Na otveranju bol i jeho holandski kolega, pan Timmermans, poneže toho roku žen partner práve Holandija. Sajam počal týždeň poznejšie, jak zvyčajno, ale nie pre nevýhodnú chvíľu u predchodným týždňu. Tak zaplánované ešte pred rokom, na výmohu veľých vykladačov, bo im diždži práve počas otrimovania sajma rokami hubili príjemnú atmosféru. Перший день отвирання ще рано було рихтання, пририхтування штандов, але за мої личні впечатки že veľa menej викладачів, не знам прецо, чи pre krizu, či pre visoкі ціни sajmu štandoh i jak da koja. Ali interesantno. Mehanizaciji je otprilike isto jak co i bilo skore, možda da kušičko veci, a to drugo, tih malih vykladačov domže je zmeni, teraz sože, znam, uvidíme, ešte sme baš ne uspeli šic po obis. Osjetic, že kriza u nas, a domže i toto teraz situacija, co še dešela s poplavami, že je to uticalo bar na ľudzoch, na izlagačov domže, nie na telju, ali domže na posjetiococh, domže bar veľa uticalo. Ja bol za včerom, mohol na kamionu chodiť po sajmu, nebolo posjetiococh na popoladnju na 4-5 hodin. A vykladače domáce, že še zmenšalo číslo? Dom že še zmenšalo, nie že teljo jak po drugi roki bolo. I jest, da poviem, zo všetkoho je, jak si potres bolo, dom že menej je zdaco. Vidím, že je zdakde prázdny štand i teraz som baš išlo tam prema statku, vidím, že tam prázdne z ľivého boku, z pravého boku i povratku isto. Co ste prišli patriť na sajmu? A jakiś grill sme seli i tak, da vidíme, že co še dešava, co je znove i tako. Та задовольні сте з викладачами, з навчивом і так? Думам, že skoro bolo to barže, može barže interesovalo tedy u mesarskej struky, da bolo vecej vyložené i interesantnejšie im bolo. Думам, že tako je zmenšan interes. Statkárska výstava pre poznáte príčiny dosť redukovaná, ale poneže statkárom sajam nenaplacujú častovanie, prišli až i do jedných, ktorí direktno zagroženi. Pošto sam sve bila spremila za sajam, samo da natovarim kobile. Poneže všetko bolo porihtane, viem ešte trebalo nahnať kobuli do kamiona, nestela som odstúpiť a istočasne som na tot spôsob olehčala človekovi, ktorý mi prijal do obisca šicot druhý státok i ešte jednoho konia, dako som ho rozterchovala u tej češkej situácii. Znači, šicok státok vám na sigurni? Všetko, co še mohlo vyratovať. Stradalo vám daco? Hej, zajaci, živina i drugi drobni životinji, a veljki som vycahla na sigurne. Keď še vracíte domu, čaká vás obnova. Obnova, ktorá ne znam jak bude vypatrať, to strašné. Človek mi hovorí, že voda ešte u obistu. Všadzi zahynutí životinji, kotri tota voda priniesla zo všetkých bokoch, ta desky, hvozdy, frižideri, meštky s jedzenjom, všetko pliva po dvore. Đura Šovš ani toho roku nevyostal a nevyostala ani zlatna medalja za jeho kobulu. Vidi se, trudimo še každý rok da bude vše ljepše i ljepše. I toho roku bilo u konkurenciji isto za šampionku, međutim naiste je dobri konje, domco Češko i Vibraz i Šitsko, ali komisija robi svojo i takže ja ipak zadovoljni sam. Co še dotika uslovijok, jaka hvilja bula i na Šitsko, to uslovija dobro. Dakle še poboljšali, domam, poljepšali še nam
i všetko nemôže naše požalje dom na uslovia, i hrani máme, i slami máme, i šena máme za statok dom, toto všetko i jedne raz sme še takú šičku mi tu konjare zišli, ta sme bešedovali baš iz direktorku sajma, že takú šičku da stidzim da odložili zbog toto, nažalost, jaka situacija su nastala, hej, dom keljo poplavi i všetko, ali međutim generalni direktor jak odlučil dom je bilo zakazano, to nje može bilo odložiti i takže toto jedino kućičko menje je z publike, ako su po drugi roki, ali ipak naš štand jakož i najbardziej posjećenči. Naš sobešednik vari, že medzi statkarami konjare še odvolali u najväčším čišle. Dosť prázdny i prostor za spoživu, ktorý po šljevodnim precenjovanju menši za 40%. Za toto primárna príčina nevidljivi, ale ekonomska situacija. Podobne i s veľima vykladačami zo Njemečkej. Oni ocenjeli, že še toho roku do Novog Sadu ne vyplace prichodzic. Len prostor za vykladačov zo zmechanizaciju vekši za 10.000 kvadratní meteri i značno redizajnovani, ale na njim njemečke mašine zastupaju firmy zo Srbiji. Vykladateljni prostor poznatej verbatskej firmy Best & Company z roka na rok vše polniejszy. Mi vše, da pojem mocnejši, vše vece vykladame, vynošíme vece opremi, da bi mogli ukazati ljudom co máme, u stvari asortiman široki, ali kad nemaš prostora tu na sajmu da ukažeš, ljudi se nje zapametaju. To sajam stvarno bar zdrahi. Bar, recimo, mi imamo tu okolo 400 kvadrati, da se 17 rjebri sme placeli holu ženu. A i teraz me pitaju i moje, co zomno u firmi, a čo mi zeme, a to drahe? Ja govorim, je toho momenta, kad budeme na kraju roka u gubitku, već si nje budeme is. A poći mi každého roku pozitivni, znači to nam to sajam napravi. Bo mi ne možeme u našim najbližšim okruženju napraviti promet. Možeme dakus, ali co? Znači mi predavamo po celej Srbiji, až nie po Srbiji. Mi vyvožimo i do Chorvatske, do Bosni, do Rumuniji predavamo. Do najnovšej i najsúčasnejšej haly Master, poneže bola poluprázdna, sme chceli i tých, ktorí nepláca, a to Rižnej asociaciji i Združenja parastov za drugi i podobne. Mušim za zadovoljstvom povežena s organizatore Novosadskog sajmu povolali, že bismo učestvovali, znači Nješka nje vystupame spred klasteru, ali jak pojedinci, znači jak je restur. Dostali sme povolanku i odvolali sme še. Oni to ponukli besplatno, či jako? Hej, povolali nas, ponešto od Gastro Kucik, ideja že biše predstavili nacionalni menšini i gastro ponukanje, odnosno jedzenja tih nacionalnih menšinov, takže sme bez rozdumovanja prilapeli, ženi zo Združenja ženog bajka porihtali to ti jedla, tiž tak promotivnog karakteru máme tu predstavljanje i ih suvenirok i ih robotok. Učestvujemo u folkloru i tu sme prišli predstaviti našu nošnju i naše ruski jedla i običaje naše ruski. I jak naščevitelje reaguju na to našu rusku nošnju? A pozitivno, bar su zainteresovani, že odkaz sme, čom tak sme še pooblikali, jaka to nošnja i za jedla še bar interesuju mena, jak še pravia. I objašnjali ste im, že odkaz Rusnaci pohodze? A še im objašnjali oni, doma že sme z Rusije, velja razbor Rusini, da še zbunja ljudi, ali še im krašne poobjašnjujeme, vecka zrozumije, že odkaz ima. Keresturci jedla ukazovali perši 2 dni, a treći deň na skromnjem štandu še reklamovalo Združenje paprigarov. Združenje paprigarov povolane z boku asociaciji Slow Food, čiji osnovatelj zapravo Italijan, ali imaju svoje predstavništvo tu u Beogradu. Za teraz sme povolani da sebe predstavime vjedno z druhima združenjami, jak to Združenje Futuška kapusta i drugi, i da rozpatrime možljivosti pridružovanja tej asocijaciji. Nješka, znači tu sme jak Združenje paprigarov, i do konca dňa budeme tu, budeme mať schádzku s predstaviteľom toj asociácii, takže budeme bešudovať o ďalším eventuálnym sotrudníctve. Poneže sadzenie papriky práve počas sajma u polnom ceku, bola prisutná len pani Vesna. Škoda, že sa toto združenie nie zorganizovalo lepšie, že by na pravý spôsob mohlo vychasnovať takú značnú manifestáciu, jak to Medzinárodný poľnohospodársky sajm.
zo sprehlasovanjem pozorjadovej situaciji u calej žemi, ta i u opštini Žabelj, bula zmocnjena i kontrola vodi za pice u valalskih vodovodoh. Вона ще у Жабельській общині контролувала на кожні 12 годин. Потераз не було звекшання уровню поджемних водах і їх впливу на квалітет води за піце, ktorý і іншак під непреривним санітарним надпатрунком. Morate da znate da naše preduzeće... Treba znati, že mi, naše podpriemstvo, nemáme fabriku vody, nemáme chemijný tretman vody, ale pre chemijnú ispravnosť, lebo neispravnosť vody nemôže prísť do nejakého zagadenia i do zdravstvených problémov. Toto, na co my môžeme vplyvovať, z toho mikrobiologijní charakteristiky vody, a to še robí zo sporiadnu dezinfekciu. Naše rezultáty javne. Každý 2 týždne prichádza ľudia zo Instituta za javné zdravie zo Nového Sadu, berú prikladníky zo određených mestoch, tak jak naklada pravilník o hygienskej ispravnosti vody za pice, nože do Nového Sadu i okončujú analýzy. Rezultáty posielajú nám, sanitárnej inspekciji i do opštiny. U slučaju, že bi isnovala dajaka možljivo širenja koroti, znači dajaki problem u mikrobiologiji i živodanje ispravna, razumiše, že bi ľudia i kompetentni službi reagovali i že bi še zabranjalo hasnovanje takvih vodi. Voda ide na analizu, že voda prepatra, ja še najljepše i najbardziej się napijem z naszej wody. Kupujem i mineralnu vodu i soki ljubim, ali našu vodu najvoljim. Ja думаю, že вона ispravna i že вона dobra, že bi ju baš nje dali da še pije, da su nje ušore. A ja keď čula, že kvalitetna, že ispravna, mi že nam nje škoduje uopšte. Znači nje kupujete vodu za pice? A kupujeme vodu za pice pred djeci, bo sipu do malih fljaškov, a do tih prinudnih fljašočkov, ta noša do školi. Naša voda nje da stoji 2-3 dni u fljaški. Ali doma i varime i hasnujeme ju za pice. Znaše, že bez vody njet života i preporučenje, že bi šetnjovo popilo 2 litri ljebo 8 pohari vodi, ta važne, že bi vona bula zdravstveno bezpečna. U Žabeljskoj opštiniše za dezinfekciju vodi hasnuje aparat Chlorogen. Đurđevo ima već 8 ili... U Đurđeve okolo 10 roky isnuje toto pošarenje, ale pre zvekšane trošenje vodi, zvekšane jeho kapacitet i izljepšana automatika. Priključena možljivost ljudske hriški. Sistema pod 24-hodinovim monitoringom provadziju kompjuterski softver u Kuli, provadziju naš tehnični direktor na svojim kompjuteru. Zadavaju še potrebni parametri, potrebne količestvo kloru u zavisnosti od prepušćene emocije i količestva vodi. To tehnologija 21. vijeku. Že bi Đurđevčanje mali co ljepšu vodu za pice, u mesnej zajednici už da skelje roki isnuje ideja o budovanju tak volanej ekostudnji. Tih njoh obezpečeni šitski potrebni do šljebodzenja ta počala i jejdi budu. Tu idu specijalni filteri koji prečišćuju vodu. Znači, to je zdrava voda, čista. Jest tu jakšik zraki, sjelici, filteri, koji še menjaju každi 6 mešaci. U stvari oni imaju rok već menjaše i tak dalje. To uvidzime, kjer nas bude košta za otrimovanje, iše tačno ne znamo kto ju bude i otrimovati i tak dalje, ali nam bitno, že to tih sredstva što smo dobili, 2 raz smo mušeli, pravda, že smo zbog paperoh ne mogli ju nastaviti zrobiti. Znači, šitsko smo opravdali, teraz ona je tu. Može budem pojašniti se već danom, to ta studnja, to u stvari nje kopeše studnja, ali še bude prečistovac voda z valovskog vodovodu, tak? Tak, z valovskog vodovodu ide, znači teraz studnja gdje je, sprej ga, kalder mi prihodi dovod vodi i struja i šitsko, znači bude robić non stop. Investicijna vrednost za ekostudnji kolo 6 milioni dinari, a sredstva obezpečeni za pokrajini. I pokrajina prerucela na opštinu, opština na mesnu zajednicu, mesna zajednica na investitora. Znači, pisani trag. Nikto s kešom nije robil, gdje se prerucovali s papera na paper, šitsko postoji, znači to ta studnja skoro bi placena, znači dogodju nje zakonča, nje možu dobiti 1.180.000. Toto, co u Đurđove u podmirjovanju za vodu z času na čas pravi problem, to struja, poneže kad jej nje da ni vodi. Međutim, u javnim komunalnim podprijemstve vodovod Hvarja, že obezpečeni agregat i dizel horivo i za zdaku s redukovanim viporučovanjem, vodi budze i u pozarjadovih uslovijoh.
Druga naukova konferencija, za kotru studenti, naukovci i fahovci svoje roboti pisali najvece iz oblasti jazika i literaturi, ali i kulturi, istoriji, politiki i pedagogiji, otrimana u organizaciji odzeljenja za rusinistiku Filozofskog fakulteta, Zavoda za kulturu vojvodjanskih rusnacoh i Vihledovackoh okruhu. U odnošenju na peršu naukovu konferenciju, kotra otrimana 2012 roku, druga pozbierala novi osobi, kotri zo spisanjom i vihledovanjom maju dzeku doprinjes ruskej zajednici. Dúfam, že budeme robiť nad tým, že by bolo lepšie, že by tým mladým ľuďom toto písanie robotoch bolo tak povedz, co ľahčejšie, hoč nauková robota nemôže byť ľahká, ona hľada i času, hľada i dzeku, i moci prosto hľada, ale môže byť treba ukázať spôsob, jak robiť, jak vyhľadovať, jak ľahčejšie dojsť do podatkov. Tá kto zainteresovaný, kto má moci, kto uparti, dúfam, že môže napísať naukovú robotu. Druga naukova konferencija otrimana u ramikoh označovanja 60 ročnici Filozofskog fakulteta, na kotrim odzeljenje za ruski jazik, literaturu i kulturu isnuje u školni 30 roki. Od samого osnovanja fakultetu, u Filozofskog fakultetu i studenti i rusnaci studirali. I tot fakultet naiste bol i veľo značal rusnacom. Znači, tu se prosto formovali kadri, ktorí poznejšie robili i u našej prosveti najvecej i na drugim, ale tu se formovali toti kadri. I to bar dobre, že znači, i rusnaci boli na tým fakultetu. Medzi tým, toto, co ja hovorím, maksimum, co by trebalo buď, že by i rusnaci značili, co skazať od fakultetu. Znači, keď my stihneme po toto, že rusnaci, ktorí sa formovali, ktorí studirali na tým fakultetu, postanju na iste u nauki, u kulturi, u umetnosti, literaturi, alebo znači, najpojemnjeljem medzi rusnacami, ale keď nejste zdobudu svoje meno u širšej zajednici, već to i za nás rusnacov bude jakaž to ta krov, šapka, že sme nejste to postili, keď i u širšej zajednici budeme priznati i keď i naši ljudi budu toška značiť za tot fakultet, a nielen fakultet za nas. Tota konferencija studentom, naukovcom i fahovcom dava nahodu za profesijnu i fahovu afirmaciju i možljivost prek svojih vyhľadovanjoh na naukovi sposob spatriť švet kolo sebe. Moja tema stanoviska nastavnog kadru o inkluziji u osnovnoj školi v ruskim keresture. Temu som nadmala ešte pred rokom otprilike, co budem písať. Ne znam, že da še uopšte vyhľadovalo o takej témy u keresture i že by to ti rezultati boli takde zaznačeni. A i na fakultetu, nažalj, bar veľa malo o tým učíme, takže to je jedno od poljoh mojho interesovanja. Moja tema hlaši dramski dodatok u časopisu Švetlost u period od 1952. po 2014. rok. Tema taka prihodna za moje jakiž interesovanja zvonka fakultetu, dotikaše dramske tvorčosti rusnacoh. Думам, že tema bude hasnovita veljim dramskim džijačom, poneže še sostoji z jednoho popisu dramskih tekstoh, kotri vidrukovani po ruski. To išće keľo ja znam, nigdje nie popisane, a думам, že by bolo hasnovite, že by to ti ľudia, kotri še s tým zanimaju, znali, že jaki teksti maju i idze. Interesantne bolo toto, že jak še v 80. rokoch zjavilo veľké číslo prekladoh naš stranskih avtoroh, okreme serbskih avtoroh. To taka bola jak haba prekladateljstva, možem štebodno poveznu Šiča i Steriji Popovića, a šitski toti u budućnosti teksti boli robeni i postavljani na deski Ruskog narodnog teatra, ljebo menših scenoh. Učenje pisac i novinskih staťoh i seminarskih robotoh i naukovih robotoh bar važno, pretože človek medzi inšim uči nájsť informáciu, dostať rezultat dajaký analyzovať perše, dostať rezultat dajaký analýzy a potom to tí rezultáty z toho dostať nový jakýšik kvalitet, s ktorým odvitujeme na određenih pitanja, ktoré nas interesujú.
Zbornik zostaj naukowej konferenciji, kotri budze oblapjac 16 naukovo i fachovo roboti, vidze koncom toho, lebo na počatku šlidujucoho roku. U Srednjej tehničnej školi Mihajlo Pupin u Puli 21. maja otrimani literaturni večer, na kotrim še školjarom i zanjatim tej školi predstavili členi literaturnej sekciji našo kročaja iz Oskocura. Mi prišli Nješka z namjeru predstaviti čast ruske literaturi, naš segment kotri žije u Kocure, nas je tu 5-6, budeme čita svoje roboti, budeme čitati daco po ruski, daco po serbski, želame napraviti komunikaciju i sotrudnjstvo z ljudmi z tej školi, z školjarami, možemo da kto še zainteresuje za literaturu. Prinesli smo tu i našu knjiški. U okviru naše literarne sekcije U ramikov našej literaturnej sekciji organizujeme literarturni večeri, filozofski prepodawania i podobne. Mamy uslovia, to nasza sjetočna sala, do ktorej możemy zmieścić 80 ľudí, takže na taký spôsob probujeme promovovať nielen našu školu, ale i naš stredok a tištak i našu kultúru. Tokaju, tokaju, jakiši široki. Jagi moja žali, na šercu hljiboki. U molitvi mojej modlim se za tebe i za nas i modlim Boha za prebačenje i spas. Prišla som prečítať z pisni od Slaveja Šantovoho, ktorý je predsjedatelj toho društva. Sa desne strane klompe dedine čujem njihovo lupanje i grmljavinu drvene lopate, dok deda čisti sneg. Sa gustih brkova i obrva vise mu sitne ledenice. Думам, že to dobre sotrudovanje među mladima i među staršima i među školami, znači upoznavaju se ljude, čuju se krasni slova. Jednostavno jedni taki krasni hviljki še dožije, u stvari to jake, ali uglavnom to tih tori priduvani dožiju. Radilo se za hleb. Živelo se za dan sljedeći. Čekali smo s nebesa pomoć Božju, tako reći. Narokom som počal pisati po srpski, prave preto, že keď navštívujeme tu sušední valali, dom okrem Kerestura, Đurđova i co ja znam, hej, musíš po srpski prečítať, da ľudia rozumia. To som dal vydrukovať jednu knižku, ktorú som navolal Stupa. A Stupa to je jedna časť Kocurského hotara, kde ja mal salaš daraz, kde som žil. I Stupa še vola preto, že ja bol zaljubený do toho salaša i njedem do salaša. Keď som bol mali, rozdomoval som, že všetko kraj môj. Pokiaľ vidik dosiahuje, potom všetko moje. I tak mi to ta Stupa prirosla ako šik za šerco i tak som počal pisať. Nešto kasnije blago iznenađena, sve jačim stiskom, na oko krhkim, tek nazirućim koncima konopcima. Ubrzo bledi čuđenje, prvo pa strah, polusvest, napokon kristalno jasna svest. Predstavim še z dvoma vyrivkami z mojho ostatnього romanu i predstavim še z jednu písňu, poneže u ostatnjih 3-4 mešacoch som odlučila vidať knjižku poeziji na ruskim jaziku i bilo tu písni, jesu dost písni, ktoré pisani 90-ih rokoch, da som ih prerabjala, da som porobila na njih, međutim osobnje sam še bar začudovala, že keď sam velje ideji imala i za nove pisnje. Bavim se filozofijom i ona svakako jeste uticala na, kako na moj životni put, tako i na moje pisanje, pa tako i poezija. U poeziji je prisutan filozofski izraz. Prihodzim jak gostujući člen kluba pisateljoh Novi Kročaji i Stotej na vodi budem prezentovat daco zoz mojih esejoh, zoz knjižki Putešeství prez Šveti. To knjižka, ktorá vyšla prošloho roku, 2013 roku,
u vidanju Prometeja z Nového Sadu. U našem Valalju kod cure tak prijemno zmienje spodzivani, že tak stiha, diskretno mladi osobi pristupaju. Ja vše veril, že i prešvečeni som, bo i sam som mal dzeci takového возрасту. Hliboko verim do tej potrebi mladih ľudzoch, že bi boli plemeniti, že bi doznali dacu nove i že bi budovali sebe, a mi to prez našu robotu na jeden sposob, u jednom segmentu ponukame i ja še baš radujem kad vidim, že to da jedni dzivčata, hlapci prepoznaju ta pristupljena k roboti. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Jak hvari jedna prislovka, človek, kotri njema hobi, postava njedovirljivi, a za Moniku Madijovu Zuskocura to njemož povest. Вона ще і попри велих обов'язках заніма зо величисленими активностями pre osobne zadovoljstvo, zo s kotrima širi svoje znanje, schopnost i iskustvo. Medzi veljočislenima hobijami Monika vidvojuje kolekcionarstvo željenih penkaloh, zo s kotrim še počela zanimac pred 20 rokami. I dok veli ljudze na penkalo patra ljem jak na žridlo pisanja, ona ih doživljuje na drugi sposob. Penkala me opušćuju. Rano kad tu obično šezim na svoje mjesece, pijem kafu. Sami po patrunog na njih me opušćuje. Poznate že i željena farba odmara oči, ali mi je to stvarno posebne coška. Znači, ja mušim da ako si dosadna, bo ja da nje taka, ja bi njemala teljo. Bo ja stvarno, kad navalim, ubedzim človeka čist cel, možda jak tvardo dumal na počatku, že mi ju njeda, ali mi ju stvarno dal na kraju. Či ja to zamenim za daskeljo vekši, dragši penkala, či to upaljači, či to može biti moju bešedu, ali najveći, že oni vidza, prepoznaju to tu stvarno ljubav, to tu uporno, že mi je to stvarno znači. Sama farba, jak farba mi še pači. Teraz veli me zezaju, že hej, bo kao ključne, že Mađarka, može biti toma da jaku podlohu, ali nje ključ na nižnje teljo. Každa ljubi svoje. Kiedy skladam, ja perfekcionalista inače, i ktorudze položim, ona tam ma stac. Ja da vojdzem teraz jednu da preložice, verce mi ja bi znala, že ona preložena i nje stoji na svojim mjesece. 4 ezri, 327 bilo zadnji raz. Takže blisko 5 ezri, ja verim, že jest. Ja sebe zacrtala, že 7, međutim budem zberac, beskonačno, stalno budem zberac.